W. Second in command, MD Bosnia Ahmad, Texas Revolutionary Party, BTF Officer Commander, MD Amin Haq, PSI Hikapapuli Second in command, YWC Labibong OP, Traffic Police Contingent Commander, Hukam Siang Singh, DSA, PCB Wahudan, Second in command, Maibong Police, Assam Rifles Public School, Kamsdel Girls Contingent, Ukandong Benunagedi, Second in command, Edina Buksa, Assam Rifles Boys Contingent, KS Mountain and Silong Alternative, Kakching Model High School Contingent, and Pretty Devi, K. Kavita Devi, Victoria High School Contingent, L. Hamstation, Yakub Kritina, Kakching High Secondary Contingent, Laisang Piaman Police Salu, Sobay Samal Pasal, Kakching High Secondary Contingent, Bayan Number DPS Salu, KS Rockets, and for part others, a total of 25 contingents have been inspected by our respective states. BSF Contingent Commander, Inspector Triveni, Second in Command, Commander, and the same Ahmad, Commander at the Police and Second Command, Local Government, Third contingent on the Celebrationat DSA Celebration Police, receiving police contingent, Brigadier Commander W. SI Second in command, MD Bashir Ahmad. Yang memiliki dengan District Police Contingent, Singapore Police University Salamiti ini, untuk menjadi lagi District Contingent, MD Amin Haq Commander Bar, ada Y Public Head Constable, kami juga Officer Second Commander Bar, District Contingent. Yang memiliki dengan District Contingent, Singapore Police University Salamiti, Mencintai dari Traffic Police Contingent, Commander Program yang selesai di sisi yang berat, mereka mengirimkan dengan Commander di Traffic Police. Yang memiliki dengan Traffic Police dan Philippine Rifle, Academy University Salamiti, dan lagi Assam Rifles Public School Boys Contingent. Commander, Ukandong, KS Local, Second in Command, Field Quality. Next, coming to Celebrationat DSA, Assam Rifles Public School Boys Contingent. Commander, Ukandong Berina Devi, Second in Command, Edina Buksa. Yang memiliki tentang menjadi individu dari Assam Rifles Public School Boys Contingent Regular Center di Salamiti atau Selfie Rise dan Selfie. Assam Rifles Public School Boys Contingent yang memiliki jalan Singkat Polisi Bersegerakan Salamiti Tentu lagi Kakching Model High School Maidul Isi besar Singkat Polisi dan kita Command Compound Wakil Kebijakan Second Command Compound Kakching Model High School Boys Contingent yang memiliki jalan Salamiti dan Sekitar Lama kuala abadi, mulai nama masuk di ibu pangkat dan menuju ke Model High School.
girls contingent as we can Victoria High School NCC unit and municipal ng amang kaubag-ubag na kontinilala sa community sila Victoria High School Kakching NCC unit and municipal Kamagay Kamagay yang kontinilala sa kaubag NCC unit na kaya doon sa University ng Manipur Victoria. Kakching High Secondary Boys Contingent. Kaya ang sagal ng kamantong pagkakulang is reducing ng second kamantong pagkakulang sa atin at si High Secondary Contingent sa pagkakulang from that salamat po sa pagkakulang Kakching High Secondary School Boys Contingent. Yang memiliki zona presiden secondary school boys contingent yang sekitar military facility dalam industri tapi bersama lagi Kakching Higher Secondary School boys contingent yang sambil andali ketamang untuk supervisor and counselor second kamang Kakching Higher Secondary School boys contingent seperti dari semester selanjutnya. Kakching Higher Secondary School boys contingent yang memiliki zona presiden military seperti selama ini masih bisa lagi Kakching High School boys contingent memasuk unsur amal juga Case management the command of Mr. Salam second command of Kakching High School girls contingent 17 ties from the as mentioned by Sir Sarami to now Kakching High School girls contingent is opposing to the 17 ties to salute to the respected circuits of today's session. Kakching High School girls contingent yang memiliki zona sebagai community circuits selama pada persepsi lagi Grace Coates Academy boys contingent. Kaya naman kasi abadi kaya sisiyaw na kamataw. Apa dia boleh jadi coba apa itu kan? Alai ba. Grace Coates Academy boys contingent kasi yang memiliki zona sebagai community circuits selama Lalu kemudian di teman saya juga untuk kemudian mendapat teman serta institusi Malaysia dibandingkan sebagai uangnya dunia hasil pendidikan dalam perubahan pelajaran agama pemahaman pemahaman dalam memiliki zaman kesulitan kemudian bersituasi selama itu tapi esensi lagi Kakching Policy Boys Contingent preparing a size pencil program second in command Goldies now Kakching Policy Boys Contingent yang memiliki zaman 17 tahun yang untuk masih diberi ada di bawah tahun masih